Madiah lalu baju pau bah kesan sosial media ban pen iya ginong rim hol kimat bapher kibakta ya kejela ola ajing mut ha kabiadai bat kebah tungkam tung jam ha pedang ukasi Jaintia baru karu ha kajing sngu tu jong la sngu ba dai ban mang Kyllum 20% ban yakun ukaro kasi bat Jaintia bat mal khasan persen pat dai ban mang kerpang tang yau kasi Jaintia bat kumju yau karu kat ba 10% dai ban mang ya kibadunat khotmet bat Kiwei pat kani kamut ba baro kanong prapau persen kat ba alpau persen kebedangsa on ai kum ke general kategori ba snal bol lalu baju kot 8 ke Madiah lalu laong ba ka expat committee ka adep IT je kai pot se kasoka jela hal kani Henry hadu menta dang sa omdum nama ba ompat yo je kai pot ka expat committee se ki pai ba hal ki jing dawa Khasi-Jaintia state bat karulan Madiah long baka syong ha kasokal pedeng nama bakala ban ulong la syai sisngi omla ban tip bat lada ka ulong kan bhae hnai ada kam ulong hap ban priang kum bakalong menta hnai kum bakapau ula ong ba ki kampen roy ki tuj bha syakaru hils hagini si lesi ba kala bandai bagi pen krek rupa ru omla ban tip Kadon hi ka ba kam I long suspicious. Mo namar ba phiro bonong geli ba phikeli namar ba philak delali. Ba bon hi ke ha ke jingrung kam ka I kumba kadon ka jing khia siliang. Kanang kta syo kan. Te ladap keli ga yak opinion janga. Insya nga la juay yung opinion janga si po ga expert committee na markila to isya nga ong ha gani ngina ay 80% na but 80% in pia hapdem karo Khasi-Jaintia haga ba kumno nga long 40% kandan ba ko open category hapdem Khasi-Jaintia and Garo nang ta let's say gilaban ay 15% tang yo Khasi 15% tang yau Garo lay nang ta ngabi habang Khasi hang tu laan kliu lang ba Jaintia lay tidang kalalong life ho ini set enjoy ba idon ke kota nam ta general dai te kadon ke kota tang la kam ta ki Khasi-Jaintia ba 40-40 dai ne but 20 kan yat pat dai sikita ki Kiwei pat ki community kan te nga sim ha ni ka 40-40 be kalau 80 dai te 80 te jika bomot ai ba ka open competition 40% swa naga 80 ngong 40% naga 80 in I by open competition na pudong Khasi-Jaintia bat ko nang ta 15% ngin I by spread tang yo Khasi 15% man ngin I siya o Garo kan nang ta kala lang kum lipo nang ta 5% ngin I gini ki disability gini ki wipat ki below poverty line something like that tiga tu daras ban ai kum baju ai muswad ai ganyak kum tu te gani gadai opinion janga ka ngam so to ngam la ban nong kat no ka long feasible ten rai nga ngala ba khat gani te 80% ngin phia kata gadai ga jing janga kan long solansa amar karon ga jing ma ba ngani to pi bala na don ga jing khia siliang kan sadon ga jing ya kanat ga jing bam ya so tanat kan ban ya banyak dan kecing kita tanggalak ban dalam sita. Kajing dai ba kata kajing kali. Pi kalong gom ni. Mo ka ya gani la lam khamat kajing sia dekat SPDP. Ha por joi ma ich bang kwai khamat kata baru blai mo. Ba aping ibalapan ki ba ngidan kam ya ga spread state banyak khat pelok naga Garo Hills. Buat kenang po Garo Hills ke GNC ro ki kuat lah kacau. Te ada end of the day mano ban decide gani. Mendai ka sentar. Dai. Te ngasngo ban ong ba kalaban olong la child skill no kan olong after how many years kalaban olong imtip. Te lalaga olong let's say
Kanton hi ke positif hang ni hang tai ki babah bat lala ngim long ro ngi haban hun kan ya mentah tang gawai pi ngi yo i ba mla ban len ni kan ngi sha ba sport Garo Hills ki development sisa ki long ki ba serkai itu kata yo ngim tip yo bagi prepare kenang ro ban penbiang mentah nak mentah kata future plan ngimla man tip te yang mentah ngamla ban ong ba kalong ka babah ni kam long ka babah Henry lada ka jia ba long spread state te ai kan long kan in ya sedang no mo kat kum ka benta ka bagi dai man sedang la ka jong te habang idang ya dei banyak syong lang bat iwai mas ngo ba ngi ha banyak syong da ka jing ngi ha ki perlok karo di ha ban sngau thu iki nang ta ki perlok karo pada ki ha ban sngau thu lang iki kada kamdai ban gono ka imbalance kan dai ban long fair and square kajinya dai namar we are one state te ngi haban ya don kata ka balance of administration kan kata kan ngamut banang jong pe ba ngi don mo kini ki community Khasi-Jaintia community bat ki Garo Hills bat ki pelok ki mana po Garo kan Hakajing idai bat kene ngas ngoban ong ba yamanta ngidang don hagawai gaying hapo ka makhalia mo te kat banginang syong hapo makhalia ngas ngoban ong ngidai ban syong kum kawai kijat binriu I mean wai jat binriu lalakadon ka jat binriu Garo jat binriu Jaintia jat binriu Khasi let us have a unity let us feel la oneness kan lalagam long la shai ba kanjia ba yaklat pelok la yo la sing yo la ka jong ka state ma Khasi-Jaintia state la jong Garo Hills la jong kata kaya de kumwai hanai kat begini lang syong lang tingi hak banya sngau thu iwai ngi hak banya kedup lang iwai kata ka de ka jubab jong ai phi kan